borithi ino ya Naikuru ni makirutĩirwo mukana wa kuhahithagia matereba oro ndumwe na makanga makimetia mahaki ona kana gukorwo makihithaga ngari cia matatu thitĩnji-inĩ oro ndumwe na bara-inĩ gukorwo makinyita na mahitia manini na gukorwo makimetia mahaki ma mbeca. Minister wa wonjoria na ugendi kaunti-inĩ ino ya Naikuru oĩkaine ta Stephen Kuria Muiruri nĩo kirutĩte mukana ũcio hindi ya gĩikaro na anyiti itemi sector-inĩ ino ya ũkui na makĩria ruhonge-inĩ rwa matatu rwa Central Lift na kuria ruhonge ruru rukoretwo rugicagura atongoria erũ agukorwo magitongoria sako ino. Maafitha a borithi aria mariongaga thitĩnji-inĩ cia Naikuru mahetwo mukana wa gwĩthemania kwagagia onjoria sector-inĩ ino ya ngari cia ũkui wa mũingĩ ni Minister wa wonjoria na ugendi thirikari-inĩ ino ya kaunti ya Naikuru Stephen Kuria Muiruri akiuga mitugo ino ya borithi ikoretwo igicora mbica ya kuonania biashara ya matatu tari biashara ya magendo. Watu wetu wa matatu ni watu wa muhimu sana. Stage ya Mashambani, stage ya Biafra, pale Karibax na pia hapo stage ya Shaba. Hapo ndio matatu zinabebea. Kama kuna shida Kipkurui na pia kuna shida nyingine ninaona na pia officers wetu wa state advantage of kuangusha tu mtu pengine hapo. Na sababu pengine hata pengine zingine ziko mbele. Askari anaruka ndani na wakati mwingine ana demand pengine bribe kutoka kwa gari zetu. Wacha nikwambie Kipkurui. Hawa watu wengi wa matatu watakwambia gari inalisha hata dhao na saa zingine inakosa kurudisha. Sababu pia nayo gari inakuliwa na watu wengi sana. Sio makanika anangojea gari. Watu wa insurance ndio hawa. Unajua nasikia watu wa matatu wanapiga kimwezi. Na kuma riria matatu ciacokereirie gatagati ga tauni ya Naikuru ni Governor Susan Kihika onjoria a miariro maugite wira ni ucokereirie riu Francis Njoroge agicokia ngatho kuri anyiti itemi sector-inĩ ino ya ũkui ni undu wa gukorwo na mitugo miega mirutĩre-inĩ yao ya wira. Watu walikuwa ni kweli matatu ziko town kwa sababu kuna gari ni kama hakuna matatu town. Na mkiangalia mnaona biashara zimeunuka. Ningeomba tu pia hata Kirui kwa sababu wako hapa. Anajua tafikisha kwa mkubwa yake Bwana Kihara. Kuna vile officers wetu wakishika gari unasikia. Kwa hivyo tungetaka polisi wetu wanafanya kazi wajuange hata sisi kwa biashara. Onao onjoria aya sector-inĩ ino ya matatu matitigĩtwo na thutha harĩ kuheana mikana na kuria merite Governor Susan Kihika arikia gwaka thitĩnji njerũ hakuhĩ na Kingdom Seekers akimenyaga matigetikira kuma gatagati-inĩ ga kaunti-inĩ ino ya Naikuru na koguo makamuria handu ha gwaka thitĩnji akorwo agiaka nyumba cia raithi. Umekubali hivyo? So tumtume Bwana CC Mheshimiwa Kuria tumwambie akikutana na governor amwambie one of our recommendation ni kwamba hiyo stage hiyo area sio stage hiyo area tumeidonate kwa affordable. Ruhonge ruru rwa matatu kaunti-inĩ ino ya Naikuru rusagurite atongoria ao erũ na kuria Stephen Muli asaguritwo ta muikarĩri gĩtĩ wao. Rĩu Minister Kuria akimoria gutia atongoria acio mahote kurutithania wĩra wega na thirikari ya kaunti ya Naikuru. Msifanye chikue kazi ngumu ati ya askari kweli kama kazi ya sijui anasimamia na kina nani. Mtu ukiona kabisa makosa hata pengine na samehe sasa hapo instantly. Ngiribotera Muthingi TV Geto Wairimu wa Kimani.